Yeah. Para ni sa mga naglingkod pero walay konsensya. Crocs Unlimited. Kabalo na mo kinsa mo. Naa sa pwesto, pero bulsa ray Juna. Serbisyo kuno pero kwarta ray tuyo nila. Tak sa katawan, ilang ginakaon. Samtang ang pobre, sige gihapon. Nagpaningkamot, mga proyekto, puro lang drawing. Pirma-pirma pero kwarta ang ending. Sa papel klaro pero sa tinuod lahi. Ang budget na punta sa ilang kaugalingon nga ba. Hingano man nga ang ustisya, murag paliton. Kung naakay kwarta, dalira makalusot. Asa naman ang saad nga para sa tanan. Kung ang resulta sila ray naglambo. Crocs Unlimited, walay kahumanan. Sa ilang pangawat nga walay kahadlokan. Crocs Unlimited, sige panikas. Samtang ang katawhan naglisod nakantos. Crocs Unlimited, kano sa pamuhong ang sistema bagyod ang dautan ng tawo mismo. Crocs Unlimited, istoryahe ang tinuod. Kayang katawan dili na angay ilaron. Election time, murag santo ang forma. Hatag ngisi, hatag kwarta, murag walay problema. Pero human sa boto, kalit lang kawala. Ang saad na imong hanging wala na'y pulos pa. Palakasan system, kaila kailara. Kung kinsay na asa taas, maoy masunod pirme. Ang kwalipikado na pabayaan ra. Kay dili man amigo sa ilang linya. Kapoy na kaayog, tanaw sa drama. Nga balik-balik ra kada eleksyon. Kung walay mo barog, walay mausab. Ang dautan magpadayon sa ilang aksyon. Crocs Unlimited, walay kahumanan. Sa ilang pangawat nga walay kahadlokan. Crocs Unlimited, sigig panikas. Samtang ang katawan naglisod, nagantos. Crocs Unlimited, kano sa pamuhunong ang sistema bagyod ang dautan ng tawo mismo. Crocs Unlimited, istoryahe ang tinuod. Kayang katawan dili na angay ilaron. Dili ni hate kundi ka matuoran. Paningong isa katawan nga gikapoy na. Panahon na nga manubagan, dapat manubag. Kayang serbisyo publiko dili negosyo nga ginansya. Yeah, kung kinsa pa'y sakto, maupay gipildi. Pero padayon gihapon ang tingog sa masa. Kayang tinuha, dili mapungga.